ಓ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ, ಲಿಸ್ಬನ್ ನಗರದ ಉದಯ ತಾರೆ. ಓ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ, ಲಿಸ್ಬನ್ ನಗರದ ಉದಯ ತಾರೆಯೇ. ಓಹೋ 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 ಓಹೋ. ಓ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ, ಲಿಸ್ಬನ್ ನಗರದ ಉದಯ ತಾರೆಯೇ. ಓ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ, ಲಿಸ್ಬನ್ ನಗರದ ಉದಯ ತಾರೆಯೇ. ದೈವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಪುಟವೇ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಶಿಖರವೇ, ವನಪ್ರಸ್ಥರಾಗಿ ವೇದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೀರ ಸಂತರೇ, ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ವೀರ ಸಂತರೇ, ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ, ನಮಗಾಗಿ ಭಿನ್ನಯಿಸಿರಿ. ಓ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ, ಲಿಸ್ಬನ್ ನಗರದ ಉದಯ ತಾರೆಯೇ. ತಂದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವ ನೆನೆದು, ದೈವ ಕರೆಗೆ ದೈನದಿ ಮಣಿದು, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಲಿದು, ಬಾಲ ಯೇಸುವ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು. ತಂದೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತವ ನೆನೆದು, ದೈವ ಕರೆಗೆ ದೈನದಿ ಮಣಿದು, ಮಾತೆ ಮರಿಯಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಲಿದು, ಬಾಲ ಯೇಸುವ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು. ದೈವ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ, ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ. ಓ ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ, ಲಿಸ್ಬನ್ ನಗರದ ಉದಯ ತಾರೆಯೇ. ದೈವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಪುಟವೇ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವದ ಶಿಖರವೇ, ವನಪ್ರಸ್ಥರಾಗಿ ವೇದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೀರ ಸಂತರೇ, ಪವಾಡ ಪುರುಷರೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. Page number 820. ये कुटुंब सान बापा आम्ही समल्या, एका स्थळ्यान तुका गितां गाता, एकाच कळसां तुजो मोग करता, एकवटांची एकत्रिता. पोविस्तानांत आमकां नवो जीव दिवून, तुझी भुरगीं कर आमकां पवित केल्याय. पुना जीवन जाल्या क्रिस्ताचे कृपेन, ससनी जिवीत आमकां सोडून दिलाय. ये कुटुंब सावन बापा आमी जमल्या,
एका साळ्यान तुका गितां गाता, एकाच कळसां तुजो मोग करता, एकवटांची एकत्रिकता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. तुमचे सोबे आसो. आज हे मिसाचें बलिदान सेर्फीन मिरांदा सांत आंतोनीच्या मजतीन मेळलेल्या उपकारांक अर्घां बलिदान जावन भेटयता. आमी सगळ्यांनी सांत आंतोनीची भक्तिका तिच्या सांगता आमकां मेळलेल्या सर्व आशिर्वादां खातीर बेसामां खातीर आमी अर्घां दिवया. आनी सांगात आस डिवायन वर्ड TV मार्फत जायतीं जाणां ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेते आसात. त्या सर्वांच्या त्या सामा खातीर बऱ्या भलायके खातीर समाधाना खातीर आमी मागया. आमी साद्या काळाच्या पयल्या हप्त्यांत आमी आसाव. जेजू देवाचो पूत म्हणून देवसारां सयत वळखून घेवचे आमकां आयच्या सुवार्थेंत पळोवंक मेळटा. वायट सकत कोटी सकत सैती जेजूक वळखता. तशें म्हळ्यार आमी भावार्थी मनशांनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांनी ताची वळख मेळ्ळ्यांनी आनीकी चड मापान सोम्या जेजूक आमी वळखूंक जाय, ताचे खरे शिस्त जावन जियोंक जाय. आनी अशें कशें जेजून देवसाराक धांवडलो गी तशेंच आमच्या स्वंत जिणेंतावन आनी तशेंच आमच्या बोवारींतावन वायट सकत कोटी सकत आमी पयस करच्यांत सोम्याचो पाटलाव करूंक जाय. असली एक सकत आमकां मेळच्या खातीर कृपा मेळच्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत जेजू लागीं आमी मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मना चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां सावकार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, काकूत कर, सोम्या काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा तुझ्या भक्ताक सांत आंतोनीक महिमेवंत करून तुजो अगणित मोग आमचे थंय तूं दाखयता साय. ताची देख घेवन तुज्या पुताचो विश्वासीपणान पाटलाव करूंक ताचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेवांक बरयले पत्रांतले वसाप. भाव भयणीनो आमी आतां उलयता त्या नवे संवसाराचो अधिकार देवान आपल्या दुता आदीन करूंक ना. पवित्र पुस्तकांत एक सुवातेर अशें बरोवन आसा. तुवें मनशाचो उगडास करूंक मनीस कोण, मनशा पुताचो असोय सांबाळ करूंक तो कोण. थोड्या काळाक देवदूता प्रास तुवें ताका ल्हान केलोय, उपरांत ताका महिमेन आनी गौरवान भरलय आनी सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय.
आता सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा अधीन केलोय म्हळ्यार ताच्या अधिकारा भायर सोडले की तेंच ना म्हूण जाले तरी पूण सर्व वस्तू ताच्या अधिकारा काल आशिल्ल्यो आमी आतां पळयनाव पूण जेजून थोड्या काळाक देवदूता प्रास ल्हान केलो आमी पळयताव कित्याक देवाचे उद्दार कुशे प्रमाणे ताणें सोमेस मनशा खातीर मरण सोंसी जाय आशिल्ले ताणें मरण सोंसले देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला ते आमी पळयताव सर्व वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आशिल्ल्या देवान जायते पुतांक महिमेवन करच्याक तांचे तारणाच्या करताक जेजूक कश्टा मुखांत्र पयलें संपूर्ण करीत जाय आशिल्ले कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच देखूनच ताका आपले भाऊ म्हणून कोतलो जाणा तो सांगता तुजें नांव म्हजे भावांक हांव प्रगट करतलो आनी सगळे सभे सांगाता मेळून तुजी स्तुती गातलो देवाचे उतरे देवाचे उपकार श्लोक तुझ्या आताच्या रसनाचेर तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय तुझ्या हातांच्या रसनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय सर्वेस्परा आमच्या देवा कितलें वर्ते नांव तें तुजे आखे प्रथमेचेर मनीस कोण तुवें तसो उगडास करच्याक विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्याक श्लोक तुझ्या हातांच्या रसनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय तरी देवदूता उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय वर्ते महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयलाय तुझ्या आतांच्या रसनाचेर ताका अधिकारी नेमलाय आनी रसुल्लो संसार ताच्या पांयां तळा दवरलाय श्लोक तुझ्या हातांच्या रसनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय गोरू वासरां आनी रानवट सावजां अंतराळाची सुकणी आनी उदकांतली मासली सागराच्या गुंडायेंत एणे तेणे धांवतल्यो जिवी लेगून सगळेंच ताच्या अधीन तुवें केलाय श्लोक तुझ्या हातांच्या रसनाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय उद्गार सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय देवाचे उतर मानून घेया मनशाचे उतर अशें न्हय बगार देवाचे उतर तें सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू आणि ताचे शिस कफरनावांत येवन पावले साबात येताच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो ताचे शिकवणेक लोक विजमीत जालो कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतालो शास्त्रां बरी तो शिकयनातलो तांच्या सिनेगोगांत देवसार लागलो एक मनीस आसलो जेजूक पळयताच ताणें बोब मारली नजरेताच्या जेजू तूं आमच्या खबरेक कित्याक आयलाय आमकां नाच करूंक आयलाय कितें तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जण पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें तोंड दांप आनी ह्या मनशा तावन भायर सर तवळू तो देवसार ताका पिसूडून व्हडल्या ताळ्यान किळांच मारीत त्या मनशा तावन भायर सरलो समेस्त विजमीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले ही एक नवीच शिकवण अधिकारान भरलेली देवसारांक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचे फर्मान मानतात तितल्यार गलिलेयाच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता जेजूच्या मिसावाच्या सुरवेर ताचे मिसांव कशें चलतले त्याच्या सुवार्तेच्या वाचपांत आमकां पळोवंक मेळटा जेजून शिकोवंक सुरू केल्लेंच लोकांनी
एक व्यत्यास देखलो त्या काळाच्या शास्त्री तांणी शिकोवच्यांत आनी जेजून शिकोवन दिवच्यांत वरतो व्यत्यास तांकां पळोवंक मेळ्ळो. ते शिकोवणदार पवित्र पुस्तक तो वळसो तो ते शिकयतले सुखी रहीत सुखी नासतना कित्याक म्हळ्यार ते त्या नियमशास्त्रांत परिणत जावन आसले. पूण ती शिकोवन लोकांक चड उपकारा पडनातले कित्याक म्हळ्यार ती शिकोवन अशें अशें सांगलां अशें अशें करूंक जाय म्हूण मात्र तातूंत पळोवंक मेळटलें. चडीत त्या शिकोवणेंत कांय मेळनातलें. जेजून केदां शिकोवण सुरू केलें की लोकांक ती शिकोवण पसंद जाली कित्याक म्हळ्यार शिकोवच्यान ती एक कला थंयसर आसली. लोकांच्या साद्या जिणेंतले संगती मिसून जेजू शिकयतालो. जावं पुरो अंजुराच्या रुखातावन पाट या सासवाच्या बियाची ओपार या बोकरांची ओपार अशें वेगवेगळे संगती तांच्या साद्या जिणेचे ते सांगता घालून जेजू तांकां अर्थाभरीत जावच्या रितीन शिकयतालो. दुसरे जेजू शिकयता आसतना ताच्या उतरांनी अधिकार आसलो जो अधिकार त्या शिकोवणदारांच्या शिकोवणेंत नातुरलो. तांणी केवळ उल्लेख करचे आसले शास्त्रांत अशें सांगलां म्हणून पूण जेजू उलयता आसतना स्वंत खुद्दू ताचेंच उतर तो अधिकारान शिकयतालो. देखून लोक विस्मीत पावले. आमी आमच्या शिकपांत जर तर एक दिश्ट गेली जाल्यार ह्या कोण शिकोवन आसात गी तांच्या लागीं विचारल्यार खंयचें बरें लागता थियरी पार्ट गी या प्रॅक्टिकल गी म्हणून तोणी आसूं पुरो थियरी पार्ट बरी जाता म्हणचे पूण सदांच जाणा प्रॅक्टिकल्स ते लायक करतात कित्याक म्हळ्यार तातूंत केवळ तकलेचें काम मात न्ही हात आनी त्या मागीर तकली आनी त्या मागीर क्रिएटिविटी हें सगळें घालून तें काम करता आसतना तें इंट्रस्टींग जाता. थोड्यांक शिकोवंक जायनातल्यांक प्रॅक्टिकल्स करून उपरांत जिणेंत बरो वेव्हार करता तें आमकां पळोवंक मेळटा. जेजूची शिकोवण खाली थियरी मात न्ही म्हाका तातूंत जायते प्रॅक्टिकल्स जाले. एक तो ओपारी वापरतलो. दुसरें ताणें कितें शिकोवचें आसलें ताका थाळ पडचे बरी तो थंयसर कर दाखयतलो. जावं पुरो मोन्यांनी उलोवचें बरी करचें तोंड्यांनी सलाशें करचें त्या भायर कुर्ड्यांनी नितळ जावचें असले सबार संगती पळयता आसतना लोक लिजाकी विस्मीत पावलो आनी ते म्हणटाले ही नवीत शिकोवण. आयच्या सुवार्थाच्या वाचपांत आनीक चडीत एक उत्तीम देख आमी पळयता. ती कली म्हूण सांगल्यार देवसार वायट सकत खोटी सकत देवाचेर पातयेरी दवरताले केदाळाय आड व्हरचे पयस व्हरचे हे सक्ती जावन आसात. तसली एक सकत जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखून घेता. भाग्यवान मनीस न्ही या शास्त्रांत जाणवय आशिल्ले मनीस न्ही. इनफॅक्ट म्हूण सांगल्यार खरें सांगचें जाल्यार त्या मनशांनी जेजूक स्विकार करूंक इन्कार केला. कोणें जेजूक स्विकार करी जाय आसलो तांणी कारणां दिवन निभा दिवन सुखी सोदून काडून ताका स्विकार करूंक इन्कार केलो. आनी एका वाटेन ही खोटी सकत म्हणटा तूं देवाचो पूत म्हणून वळखून घेता तें आमकां पळोवंक मेळटा. आमकां एक वर्ते लिसांव आसा ते कांय म्हूण सांगल्यार स्वता खोटी सकत जेजूची वळख धरता आनी जेजू कितें म्हणटा तोंड दाप आनी भायर सर आज्ञा दिता आनी त्या मागीर ती खोटी सकत त्या मनशा तावन भायर सरता. तो मनीस परत एक फावटी देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो स्वतंत्रपणी घनान गौरवान जिवंक शकता. मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे थंय देवसार आमी चिंचेत वचलो ना जावंक पुरो पूण खंडीत जावनी जेजूक वळखूंक अडखळ जावचे देवसार आमचे थंय सबार आसतात. तेका लागून म्हूण सांगल्यार स्वार्थ आमचो राग सबार तेंपा तावन आनी ताच्या मागीर आमचे थंय असो द्वेश असले देवसार ते आमचे तावन भायर वचोंक जाय.
आणि तो वळ कितें जाता म्हणून सांगल्यार जेजूची नीज वळोवंक आमकां मेळटा आनी आमी चड मापान जेजूक वळखूंक अनुभव करूंक ताका बगूंक पावता कदाळा आमी जेजूक आमच्या जिणेंत बगता आमकां दुसऱ्या कसालाची गरज आसना तांतू आमी तृप्ती जाता धादोशी जाता आनी आमकां तांतू समाधान मेळटा असले एक देणे आमकां सगळ्यांक फावो जावं दी म्हणून आमी मागया सबार जाणां आमी हांगासर कोपेलांत आसा जायते जाणां डिवायन वर्ड TV मारिफात ह्या बलिदानांत भाग घेता मिसाच्या आमी एकामेका खातीर मागया सोम्या जेजू आमचे ते आसले वायट सक्ती आमचे ते आसले खोटेपण पयस कर आनी आमच्या जिणेंत काळीज आनी मन आमचे नितळ निर्मळ दवरूंक आमकां कुमो कर म्हणून मागया C34 मोगाच्या नदान बरो मोगाच्या दाबान पेटोन हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगांत्यो मोगान तुवें आमकां दिल्ले निर्वे सगळे आमचे वाटून घेवच्या दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरोवन मोगाच्या दावान पेटोवन हाडून आयल्या काणिको गे बापा मोगात्यो भक्तीपणान आमी येता वायनुंडो भेटोवन दिता सर्व आमचे समर्पिता आशीर्वादीत कर म्हूण मागता भाऊ बहिणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसले जाव म्हणून मागात हे तुमच्या धनले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या नके पवित्रच्या दावा सरस्फोर म्हणून घे सर्वेस्परा आमच्या बापा आमच्या मागण्या कणवळेन कान दी आणि तुझ्या भक्ताचे सांत आंतोनीच्या विनातीन या बलिदानात फावो ते परी तुझी सेवा करूंक आणि ताचो फळ आमच्या जिणेंत दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुझे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परा ते भूपता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो अंतोन तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही भक्त संभ्रामूक तुझे पवित्र सभेक तू फावो करताय ताचे पुण्यामो तू जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तू सांबाळताय देखून देवदूता आणि भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबार असो सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आणि रगत आपलेच कुशेने कष्ट मरण सोसुमेच्या आधी त्याने उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पूंची. तेच परी जेवण जात असत त्याने काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हातले पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत ते वारावतले, हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थासो गुट परगटूया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वर तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर, जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करताव आणि व जिवितासो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पेद्रू पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंतो झुजे, भाग्यवंतो धर्मदूत सांत आंतोनो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दीव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रास वोडके पृथ्वी आनी महिमा
तुझी ससनाच्या ससना. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोमे आसूं. तुमचे सुवासो. मोगाचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसारचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संसारचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शेळी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुझे कूड आनी रगत आमी संक वेता ती आमचे झडती आनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराच्या आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडता. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. सोम्या तूं म्हज्या भितरांचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. D11 जेवणाचे वेळी तुवे उंडो मोडलो तुझ्याच त्या मासांतो बदललो कालसिंतलो दकारो स्रगसाय केलो उपराशी सांग पियेव दिलो जेवणाचे वेळी तुवे उंडो मोडलो तुझ्याच त्या मासांतो बदललो कालसिंतलो दकारो स्रगसाय केलो उपराशी सांग पियेव दिलो ये जेसू मोगडा ये जेसू दयळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता ये जेसू मोगडा ये जेसू दयळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता कळपाता तुवे उदपियेव दिले मनाचे ते कान तुवे खावून दिले हासरस लोक पुण्या मासलेन वाढले ये सोमिया आमच्या दर्या ये जेसू मोगडा ये जेसू दयळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता ये जेसू मोगडा ये जेसू दयळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता
मोगळाराया ये आमच्या काळजात प्रकाश वांगय तुझ्या मोगाडूच्यात कुडी गाणी आत्म्यान दिगटाय तू आमकां ये तारुका आमच्या सोम्या ये जेसू मोगळा ये जेसू दयाळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता ये जेसू मोगळा ये जेसू दयाळा ये कुर्पे सागोरा धन्या भाग्यवंता. सुमिया तुकार गांधीता उपकार तुझो भावडता दुनिया तुका नावडता काळजा मनान दिन वाजता शेतांतल्या फुला प्रास मनसा ते सुकण्या प्रास उरत्या मोगान पोसलाय सुमिया सोबीत प्रकृती प्रास अंतरणी तारा प्रास सोबायेन म्हाका नेटयलाय सुमिया तुकार गांधीता उपकार तुजो भावडता दुनिया तुका नावडता काळजान मनान दिन वाजता मोगान म्हाका रचलाय दयेन म्हाका पोसलाय दिल्यान तुज्या भरलाय सुमिया काकूळ तीन मोक्षिलाय हिणा पाटी हाडलाय मिसावांक म्हाका आसडलाय सुमिया तुकार गांधीता उपकार तुजो भावडता दुनिया तुका नावडता काळजान मनान दिन वाजता. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा, शांतीच्या आणि सर बुजवण्याच्या बापा, तुझ्या भक्ता सांत आंतोनी खातीर तुका वाकाणूक आमी तुजी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या. या पवित्र जेवणान तू आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान या संवसारान तुजे पवित्रतेन आमी बरो आणि सरकार शासनाची सोडवण जोडून आमच्या महिमेवंतू भावा भयणीच्या सांगाता निरंतरी तुका वाकाणू पावो क्रिस्ता आमच्या सोम्यावर वी. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि समाधानेन तुमकां धाडता. देवाचे बुडका जेजूचे नावे असर्यां केल्या सांतांतोनी बोरत्या भक्ता देवसाराक तुवे धांवडायले पिडे सांग तुवे बरे केले दर्या सांकळी तूं फरमायताय आंदल्या पांदल्या बेऱ्यांक पावताय कितें सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बसोवन धाडताय. अपाया कंतूनी वताय
दुकोल तात्वा तू पैस करताय पातवा सोलो दिता रुजवा तुझ्या सर्यांच्या सतान दर्यान सांकळीक तू फरमायताय आंदल्या पांदल्या बेऱ्यांक पावताय किते सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटाय महिमा सर्गी देवा बापाक महिमा ताच्या एकल्याच पुताक महिमा महिमा पवित्रत्म्याक सदां काळ ससनाच्या ससनाक दर्या सांकळीक तूं फरमायताय आंदल्या पांदल्या बेऱ्यांक पावताय किते सांगल्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडांक बुजोवन धाडटाय. सांत आंतोन आमचो मोगाचो सांत आमचो पात्रोन असरियांचो सांत ताचे लागीं मागले वेळार आमकां गरजाचे उपकार तो जोडून दिता. फाटल्या दिसांनी आमी मागल्या उपकाराक हे परी अर्घां दितात. एक व्यक्ती कोवीड पिडेतान गूण जाल्ल्या खातीर आनी 4 जाणां तांकां मेळ्ळेल्या हेर उपकारां खातीर. त्या सवा हे परी आसात 7 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. एकल्यान वायट सवयतावन सुटका मेळच्या खातीर 4 जाणांनी भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर 35 जाणांनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर 13 जाणांनी बरें काम मेळोवंक तेगांनी कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर 6 जाणांनी परिक्षेंत पास जावंक 7 जाणांनी रीण पाटी मेळोवंक 13 जाणांनी शिकोवंक बरी मोत लाभच्या खातीर तेगांनी पयशांचे समस्या परिहार जावंक 11 जाणांनी पिडा शिडा गूण जावच्या खातीर 7 जाणांनी आमाल पिवण सोडूंक 9 जाणांनी तांचो वेव्हार बऱ्या रितीन चलच्या खातीर 4 जाणांनी घरांत समाधान मेळच्या खातीर 2 भुरग्यांक बरी बूद लाभच्या खातीर 2 घर जागो मेळोवंक 1 अनवारांतले राखोवंक 4 जाणांक परिक्षेंत उचले अंक मेळच्या खातीर 16 जाणांक मोतीक समाधान मेळच्या खातीर तेगांक विजा मेळोवंक 6 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान मेळच्या खातीर 1 दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळच्या खातीर 8 जाणांक सांबाळांत भरती मेळोवंक तेगांक ऑपरेशन तांचे बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 5 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक तेगांक कामा कडेन समाधान मेळच्या खातीर तेगांक चिंतलें काम बऱ्या तरेन जावच्या खातीर 5 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळच्या खातीर 2 सुडाळ उलोवंक फावो जावंक एका भुरग्यान वडिलांक काल जावन चलच्या खातीर 2 काजर बऱ्या रितीन जावच्या खातीर 2 शिरांची पिडा गूण जावंक 4 जाणांक दुस्मनाच्या हातांतले राखोवंक 14 जाणांच्या प्रत्येक तेसावा खातीर 5 जाणांक कामाची भद्राती मेळोवंक तेगांक जॉयंटीस पिडेतावन गूण जावच्या खातीर तेगांची कोवीड पिडा गूण जावच्या खातीर 2 परगांवांत काम फावो जावंक 1 सैरीक गट जावंक 1 बरें भाड्याचें घर मेळच्या खातीर 13 जाणांनी देवबिरांतींत चलच्या खातीर आमच्या आसराक मेळ्ळेलें तीर्प कायम जावच्या खातीर आनी तशेंच जायत्या जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्ली आसा. त्या सर्वांच्या गरजां खातीर मागया. गांवांत आनी परगांवांत बऱ्या भलायके पासत मागोवंक विनंती केल्ली आसा. एकल्याचे कान दूख आशिल्ले गूण जावच्या खातीर आनी तशेंच एका कुटुंबाक प्रायवंत स्त्रिये सांगाता परगा वचोवंक फावो जावच्या खातीर आसले अडकळी निवारूंक 2 रीण दिल्लें तांचे पाटी तांकां मेळच्या खातीर 1 भुरग्याच्या देण्या खातीर प्रत्येक रितीन मागोवंक विनंती केल्या. जायत्या जाणांनी खामाच्या भद्रते खातीर मागोवंक विनंती केल्या. ही सर ते सवा सांगात आमी घालया. आमची ते सवा ह्या संदर्भाचेर सांत आंतोनीच्या मजतीन देवातय आमी उसारुया.
सांगता म्हणूया वरत्या सांत अंतोनी तुझ्या मागण्यावरवी मोडनो सुख अनवारा देवसार आणि सर तारांची वशाची पिढा पैसता मुडास कर तुझ्या मारिफात पिढेस्ता भलाकी मेळता उसांबळ दर्ये धन जातात बंदिवानाच्या सांकळी तुटून पडतात तोंडे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे ऐकतात मोने उलयतात बाहेर पडले वस्तू मेळतात लागवड तुझ्याकडे मागतात आणि मागले सर तांकां मेळता तुझे वरवी आपाय ग्राहकांना पैस जातात आणि आमच्या सर गरजा तू पावताय सर पातयेनी तुझेर दवरून तुझी कुमक आम्ही मागताव इतल्या व्हडा आशेन आम्ही मागताव ते सर आमकां जोड दिवन तुझी पदवी संसाराक दाखय आमेन. सांत अंतोनीक 13 उले मरण ताच्या नावानं पळता सांत अंतोनी मेल्ल्यांक तुवें जिवे केल्ले आता मरणाच्या वडींचेर आसल्या खातीर आनी पुलगोत्रेंतल्या आत्म्या खातीर जेजू कडेन माग महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन. सुख ताच्या नावानं पळता सांत अंतोनी सर सुखींतले आमकां निवार आनी आमच्या पापसाहेबा पासून आनी पवी सभे पासून जेजू कडेन माग महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा आमेन. अनवारा ताच्या नावानं पळतात सांत अंतोनी पातकां खातीर आमकां फावो जाल्ल्या सर अनवारांतले आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. देवसार ताच्या नावान पळतात सांत अंतोनी देवसार तुका खामतात ताच्या सर पासांतले आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. घोडे बरे जातात सांत अंतोनी आत्म्याच्या आनी कुडीचे पिडेंतले आमकां निवारण कुडी आत्म्याक भलायकी जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. पिडेस्त बरे जातात सांत अंतोनी पिडेस्तांक बरें कर आनी आत्म्यातय वा कुडीतय कश्टांतल्यांक सवकासाय दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. दर्यांक तो फरमायता सांत अंतोनी आता पैनार आशिल्ल्यांक आनी परगांवांत आशिल्ल्यांक राख आनी आमच्या वडण्याच्या उसांबाळेंतले आमकां निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. सांकलींक तो फरमायता सांत अंतोनी बंदत आशिल्ल्या खातीर माग आनी पातकाच्या बांदपासांतले आमकां सोडय महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. आणल्यांक बेऱ्यांक पावता सांत अंतोनी सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साखरी करचे खातीर सर जेका आमच्या वयली निवार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता सांत अंतोनी भायर पडिल्ल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय आमी सांडुल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळोशे कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. आपाय पयस करता सांत अंतोनी कुडी आत्म्याच्या सर मोसान तूं आमकां राख महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. दुकोळू तातवार निवारण व्हरता सांत अंतोनी दुर्बळ्याच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव दिसपडतें काम आनी दिसपडतो ग्रास आमकां जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. कोणाक पावला ते सांगून दीत सांत अंतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ले खातीर आमी देवाक अर्घां दिताव आनी जिणेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदताव महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये हांव खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सर्वदा आमेन. सांत अंतोनी आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सदां जिवोवच्या देवा भगवंत अंतोनी तुवें तुजे परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तुज्या गरजांनी बळवंत आदार जावं दिलोय क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकताना ताच्या आदारान सर अनवारांतले सुटाशे आनी सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीशे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन.
भाग्येबो संतांतोर आमचे तुझे दिश घाल देवा कानन महिमा दिवून जियूंक तू फावो कर भाग्येबो संतांतोर आमचे तुझे दिश घाल देवा कानन महिमा दिवून जियूंक तू फावो कर उदार मनामी सेवा करून संगी उचित करून देणी जियो साधी जिणी भाग्येवो सांतांतोर आमचे तुझे दिश घाल देवा कानन महिमा दिवून जियूंक तू फावो कर सकाळीची पेटवणी येशूच्या देवी काळसा आयचे दिसाचे सर्मची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पत्कांच्या परिपणापासून आणि अल्तरेच्या बोबोय सक्रामेंता तुझे सुखा कणा नसताना भेटोवच्या सुमेस हृदयापासून भगवंतांतून बरीत हे सर हांव तुका भेटयता सर तुजे पासून येशूच्या बोबोय काळसा येशूच्या देवी काळसा तुझे रासेव आयचे दिसाच्या मागण्यान आणि बऱ्या करण्या मेळची सर शिक्षा माफी सोडो हांव खुशी व्हरता सुम्या जेसू तुजो बोदैवी काळजाय राख आमच्या भोव बेगीन पाप सेवा सात तुका उसवाड गडानी बुसावन मुझे देवा मुझे सेवा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गलिता आनी तुजका नमस्कार करता ओ तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें आसले म्हूण निश्क्रिस्तां केले म्हूण आज बरें सांबाळ्ळे म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस सेवा म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हजी चिन्नां म्हजे सर म्हज्या इश्टाचे कश्ट सोनी करण्यो तुका समर्पिता तुझ्या वडा मनाक म्हज्या पत्कांच्या परिपणाक म्हज्या जेसू तुझ्या कुडसाच्या कश्टाच्या आनी मरणाच्या पापण्यापासून मोक्ष म्हणजे समेस पत्का म्हज्या पत्काची काकूट कर तेव्हा पवित्रत्म्या ती सेवा तुझी कृपा आयच्या दिसा पत्कांना भेटोवना समच्या तुझे उपदेश सांबाळू म्हजे कैदे फाळू म्हज्या पत्काची काकूट कर म्हाका पत्क्या बक्षी सोमेच्या बडव्यान बरे बरी खबर हाडली आणि पवित्रत्म्यावरी ती गपिसली नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळच्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिय देवाची माय मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आपले सुम्याची साकर तुझ्या सत्प्रमाणे आमचे ते जावं नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळच्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिय देवाची माय मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमची देवीची येलो नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सदैव फळच्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिय देवाची माय मोप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंती देवाची माया मपसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावस आमच्या खातीर मागे आहे सोम्या बडव्यांचे सरवी तुझ्या अवतान क्रिस्तान शपथ भितर आमी सनसल्याव तुझ्या दुसऱ्याने घुसळवी जळपणाचा आनंदाक आमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंधस्काराने वत म्हूण मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सेवेमेरी फात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी जसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी जसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र जसो आत्म्याक आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन देवा गेल्या बडव्या आमच्या रत्न्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिला चितपेची मूत सोडाय म्हाका रास सांबाळसले आमेन आवडतेचे विधान सर्वस्वरा देवा तू एक सेव आणि अनेका देवते देव सण बाप पूत आणि पवित्र आत्मा म्हणून हांव ते सत म्हणता तुझो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पत्का खातीर मेलो आणि जिवांची आनी मेल्यांची मुक्ती करून येतलो म्हणून हांव सत म्हणता ही सता आनी कथोलीक पयस सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणता आनी विचारता कित्याक तू ससनी ससानी जाणाय आणि तुवें ते उदारपे केल्याय तू फटयनाय वा फटवडनाय ह्या बाबतान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन बुरवेशीचे विधान सर्वेस्परा देवा तुझे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे भोगसाणे आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सुख सोडटली म्हूण हांव बरवसता कित्याक तू सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयल्या ह्या भरोशान जिवंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासळ
हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासून म्हज्या पेडण्याचे हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमळी मीठ आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचे विधान मुझ्या देवा सगळ्या काळजान सर्व पातकांची हांव दुख धरता आनी ती कंटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजे नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बरया आनी सर्व सुप्रासड मोग फावो जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताळ करिना म्हूण आनी पतकांचे सुमे सुकयतले म्हूण ती निश्चय करता आमेन. सतमंता देवा सर्वपदार बापा सगळ्या आणि पृथ्वीच्या असणारा आणि जेसू ख्रिस्ता तच्या एकल्या सुपुता आमच्या सुम्याक सोपयतात गर्भी समलो आमकार मरियेंतल्यान जल्मलो वंशता ताकाने कस असले ताका कुसा चढलो तो मेलो आनी ताका तांणी केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो सर्गाक सोडलो सर्वपदार देव बापाच्या उजव्या बसला ते तांचे आनी मेल्ल्यांची मुजवी करून घेतलो सतमंता पवित्रज्ञा कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचे मुक्साणी कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. मोरी एक समर्पण उच्चरणी आणि माये हांव म्हाका सगळें सुगारिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे देय दाखोवच्याक आयज दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज आनी म्हाका सगळें काय दवरनासतना देखून हे मोगाली माये हांव तुजे जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजे आस्थाने वचमल्या बरी. ये मोरये पाप करतल्या तुझ्या गर्भसमारी फात कर तुझी पुण्यस्कळ आनी मुसोद मोबगेवून नमान मरे कृपे मिळले सुमे तुझे संगाता श्री आमित तू सुदेव आणि सुदेव फळ चुकुशीचे जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये मोप्यांका ती विनंती कर आता आनी शामनाच्या वेळार आमेन. ये मोरये पाप करतल्या तुझ्या गर्भसमारी फात कर तुझी पुण्यस्कळ आनी मुसोद मोबगेवून नमान मरे कृपे मिळले सुमे तुझे संगाता श्री आमित तू सुदेव आणि सुदेव फळ चुकुशीचे जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये मोप्यांका ती विनंती कर आता आनी शामनाच्या वेळार आमेन. ये मोरये पाप करतल्या तुझ्या गर्भसमारी फात कर तुझी पुण्यस्कळ आनी मुसोद मोबगेवून नमान मरे कृपे मिळले सुमे तुझे संगाता श्री आमित तू सुदेव आणि सुदेव फळ चुकुशीचे जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये मोप्यांका ती विनंती कर आता आनी शामनाच्या वेळार आमेन. महिमा पाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या स्वादी तो सातान सदा सर्वता आमेन. बरे मौन सोडूंक सांज सेकडे मागणे हे भगवन सुसे जेजूच्या आनी मरियेच्या हातान तुवें प्राण केलोय म्हज्या जिणेक मरणाची मोड पडटना हे भगवान बापा जेजूक आनी मरियेक सांगाता काण घेवन म्हजे कुमकेके आनी सोंदी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची कशी बुजबूजून तांच्या पवित्रतान प्राण करची तुमच्या पवित्रतान जिणेंत आनी मरणान हे जेजूचे मरिये मुसोद मोदिता आमेन. मोगाळ पुत्रा सोवे आंवार मोरये आशीर्वाद देव आमकां भगवंत तुझे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या जिस्मांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.